Kecamatan Belalau. Kimak salah bilangan puluh pekon tilia. Sengsai lem hitungan panjak budiri tegak. Timulai kam menghitung anjak pekon terugak. Kak kadu bumi agung ano kuhu dilupa. Laju pekon serukuk pekon di lambung teba. Ti ingok ko megeluk kuhu di pekon tuha. Kak kadu pekon hujung dicukut ni pesagi. Watmu nih pajar agung yaddo dia bak nasi. Laju luwat dibilang suka makmur geralna. Kitumbai yaddo cepang ikah bida sebutna. Watmu nih suka rami wat pekon berdudu. Wat pekon kenali kejadian kak kadu. Ano dia puari puluh pekon sepanjak. Lamon pekon barih ni ngesai kuhu lem caca. Busatu jadi satu kecamatan Belalau. Kakalau tambah maju disunyin nasehlau. Lambar 14 Juli 2023. Azwar Halim Putra Barnas, Maranai Kidung Sakti, Serungkuk Barnas, Belalau, Lampung Barat.